kaj zdaj banjega kučo starega? O, bene, živ. Bine in Bane na klopci modrosti. Velike zgodbe malih ljudi. Ti, Bane, sem gledal prognozo za drug teden. Končno sem v interval tegale sonca, kaj se veš. Danes je vreme ka loterija. Si hotel malo grilčka ven, roštilja, malo meska obrnt. Ne, to čakam, da boš ti. Ampak sem hotel malo z uspenjačo gora, veš, preden se podrži spet. Kakva uspenjača, no? Pa imaš li ti noge mogoče? Ja, čakaj mučačo, to je pa vendar en doživetje, no. Wow, res. Greš v škatlju s prešvicanimi lenuhi i još da plaćam da bi glan dol na žici ko vime, pa ti si budala. Kot prvo v osu, to ni gondola, ampak to je tirna uspenjača. Kot drugo, sem bo pa itak povrnilo v 90-ih letih. Super, se pravi čez 300 let bojo pa že s plusom delali. Ja, super. Dobar, ok, vidim, da ustrajaš, tako da zmenen. Bom raj znašel prišel k tep na roštilj. Si me na štrabunk peljo, no, šaljivđija. Daj ti raj drugič prines malo piva, ne pa glavcu čebule ko zadnjič put. Velike zgodbe malih ljudi. Bine in Bane na klopci modrosti. Spet jutri zjutraj na Radiu Ekspres.